Whaatarwhatu le amatanga le nei wā yaso I se whaapoponga fōi o talafo le Radio Samoa. Mo moata mai Amerika ma Iran, wa toi lapata ia ne fōi Trump ia Iran o loo tātā pēr lava le vai o le wati, au whaatuai pēr tala noanga mo le whaamutaina o le taua. Whai mai le BBC wa whaeroe Trump, wa te taua na whaababiranga yo ia Iran, au le iyo o se tūlanga e le iei se vaenga o e tatoe o lātou. Muri tia le BBC, whamtaranga ia Trump na whaia, au sauni e tala no mara pare mio Israelu o Benjamin Netanyahu. Wari putia le au whaasararawa Iran, wa rea mawhaia Amerika o na whaia atu ni tali mautu i a lātou, a me se fo i o a lātou tali na tuwane le fuafuanga na whaatatia atu e Amerika e whaa umai le taua. O le saunoanga Trump na whaia I se teimi wasola, wa whaamanatu ai malana whaamatau i a Iran, a whaia le taunu o na maua sa marienga o se maenga tele o tangata le awhasiotia. O Pakistan leo lo sosoani e tū le vāo atunu e rua I a la tala noanga o lo whaia, ai fōringa mai o lo wha wau pēa o na vāvā mamao o la whina ngalo. I Ukraine ma Lucia, ai titi mai peto o tolu tangata na whasiotia lata I Moscow, o na ore ospa inga Ukraine o whaia whaasanga I a Lucia, e siri e le rima se lau drones na whao ngai nai I le ospa inga I le pō na pō. Mori patia le ofisa whaasararau o Lucia le Taz, o le oso whainga o pito te rere o whaia ni e Ukraine, I to tonu le tausanga atoa I a Lucia. Pasiotia tangata ina ua awhio lato whale I drones, e peo se tina I le whaitua Kimki, I le tu I matu I se sifo le rau mua o Lucia. O isi eri e to rua na pasiotia le tu I matu se sae o Lucia, ina ua pa u se drone I lungo o lato whale, e iei maisi o ro maari lua, Whai mai Lucia rima se rau rima sefulu ono drones o le ospa inga rea Ukraine, ai se rau rua sefulu drones na o lato whanai nei lalo. O ripatia Lucia o ospa inga nei a Ukraine, wa nga isa o atu lava I wha tu o Moscow, ma wa awhi ai ma se no whanga o le sua au. A lo talitari nei lare to a telepe o le ato e tariane fo I Lucia lato I le ospa inga. I Amerika ma Nigeria, wa sauno mai Donald Trump, wa fasiotia Amerika ma Nigeria se suisi ni o le ISIS, po le stete I Salama, I le whaai unga le vaiaso na te nei. Pa mai Trump, o se operation, wa matua I whaai TTI, le marusi anga o le akulupu. O whaamtananga Trump na whaia runga le upengata whaai langi le Truth Social, whaai doai, o le suisi ni leo Abu Bilal al-Minuki, o le lona lua leo le taitai le ISIS I le ralorangi atoa, sa ia sosoani le fuafuaina o ospa-inga e whaia I tangata Amerika e meiso tangata Afrika. E le iau ili ai e Trump po o whea tonu na whaatino I le ospa-inga e na ona ia whaapeane sa whaapeale ua mariu e mawhai o na lafi I Afrika a na te reiroa e tele sources po o paanga a Amerika o loo lato whaeroa neai ana ngā yoinga o loo whaia. Whaamani ane fo I se so upo mai Nigeria, ia whaamtaranga, ma ua whaafitai ai fo I Trump le whainga mā loa Nigeria, I le lato ngāru rue whaatasiai ma Amerika. I le atu Solomona, ua mai ane una whaamauture tu whaatasi o le kāpeneta le atu Solomona, I lalo le taitainga le pāremia fo Matthew Whale, e rima sulfitu tausanga o le soifua le ri pāremia, mai le pāti te mkarasi, ma ua mai a whaatauto fo I lana whainga mā loa. Pai roe le pāremia wa fiu, wa sauni fo I lana kāpeneta, ma ona sui, e to rua spurwhae ngāru rue, mai eino rātou roto tere e fia wha tautua I le atunu. Na ia ta ufo e mana o le whainga māloa lo nā tunu, ia au auna mo tangata ma ona mana o ngā whaaloto I whale. Le aspirated at waina whaataunu waina whainga pālota na manu māloa ai Whale, mai isi sui e to rua na o lātou tau wā. Tara muri fiti, o se suenga whai whaatasi a leo mai atanu ese, wa tā uai leo fiti e to a spultasi, wa a fie le mata upo whara au whasaina ma le whiawea ina, ma ua tu ina atu nei le mata upo I lo ia. O se whola sanga mai leo fiti wa tā uai, o le suenga sa whaia e ono māsina na whaatino ai, o lo whaataria nei se whautuanga mai le whaatonu o le DPP, the Public Prosecution Department, e iei se post I runga le social media I le tausanga taruai, na manino nei ni ata o ni whesota inga I text I le vāo leo ma se sui o se kengi whaasol tū la whono I au kirani.
o ia ata ua mawai ma whetu na inga na whaia i le vau reo fiti o lo oa a fia, ia manisi e whatatau i peimeni o wha maonia na ngā rua whatasi le ofisa o reo fiti ma le ofisa o reo a New Zealand i le neiso e suenga. Awa ta ua le Radio New Zealand nana ripoti e le imawane se tali ma le ofisa o Amerika i Wellingtone le ua ofia ima se ofisa o le FBI i le nei mata upo. Tara nā le Radio Samoa le amatanga o le nei vai aso soifua.